Wahai Ananda Muhammad Ilham bin Mansur, saya nikahkan Hasriyanti binti Nurdin dengan Ananda Muhammad Ilham bin Mansur yang walinya mengkuasakan kepada saya dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima nikahnya Hasriyanti binti Nurdin dengan mahar cincin emas dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gamma ko lang na. Masuk.
كان على الهدى وأمر ألم يعلم أن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية آتية فليدعو كافرا تدعو سرابيا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الله الرحمن الرحيم ألم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور بسم الله الرحمن الرحيم القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أما من خفت موازينه فأمه خاوية وما أدراك ما هي نار حامية الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kipas apa ini? Tapi kering. عباد قسي واسمه مجمع سمي بقسي قاسم في بلاد القضاة القاسية إلى قبل بن لحي بن غالب بن البهر واسمه قريش وإلى ابن ثنية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم لقد كواكب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسطة المنتقى من آباء أو الأمجاد صنع الاستيدار والسفاح فالنسك معلوم من آباء شرع على عشر الأقوال المروية الكوفة في المدينة المنورة محمد صلى الله عليه وسلم أشرك Ya
Gimana ya? Dibagi dua ini ya. Aku jual itu loh, barang timpat tu juga lalit tegi. Tahu ya, tak kurang lalit tegi, 20 aku. Palapan na ro. Para mau doa mau apa bukan. Bisa mo ni? Bisa mo ni? Iya, kok. Dari kisah kisah. ثم هدى إلى مكة
يكتب قبلا ويدينا نسبة في عليا وملكان الأرض سرير وهج شمس قد عدلنا وأمنا فاشهد بأنه لا ذلك الحسب وبما كان الله وأتاه الله في رزق التجارة وجهما ولما فبدا الذين ثم من الأيمان فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه بما دعته إليه البرات التكية برات بمالك الرمودين وجمال وبارك وعزة ونزة كل من القوم يهوى وهتم أرسله وأسلامه صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله محامل السنية وكان الله له وقال lagi, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Kaya, dalam yang bilang. Situ ko rin pang bilang kawe, berdua to ko. Mari na. ومن الصبيان علي ومن النساء Gambaran tangan mo ko dili. وغيرهم ممن أنهر التبليغ كالتصديق والتقوى وبدأت عبادة صلى الله عليه وسلم والآخرين وأنغني أبو طالب الليل ثم من قوله تعالى وما زالت أبو طالب بنعم Pala tu jinna manggeku tanggut rangi rian rongku aule tamali mali riana jari jarina joreng mami akrapungan riballa baine beruna aule napakate ne napa empo risunggua aki masimpu ripa coba nalinoa aule takadena pangelai bataraya
Androng gak lupa risita Buru sumi baram bantah Aule boli mi kama Kapasare patawai Joreng mami atrapungan Ribala paine beruna Aule napakate ne Napa empo risungguan Androng teaki masimpu Ribet cobana dinoa Aule takaderena pangelai bataraya Androng gak lupa risita Buru sumi baram bantah Aule boli mi kama Kapasare patawai Kajini
nupat rua nupat lonjo pangainu napalakam nyawanu tak kalupari janjinu nulokoki nupadri simiatingku oh Andi. Padri si paceku kasia lokot lalang dia tingku lokot tena pacetena tambaratna napalakam nyawanu tak kalupari janjingnu nulokoki nupadri simiatingku oh Andi. Kamatongi salimu naraka kuwale ku kalimbu barana
Salota sile porang mange-mange anderilino numati primamo lintang paleng ikanenu mangerian inake nu boli mas sino anerino tuli apirau nyawaku manggitung isarenu unaku toa jeratmu mamuluara pace nyawaku dingin-dingin pak maiku jeratmu mami kurang misalu natumpai jenen mata perisiku inake nu boli mas sino anerino tuli apirau nyawaku manggitung isarenu unaku toa jeratmu mamuluara pace nyawaku dingin-dingin pak maiku Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Mansur, ini ayah kandung calon mempelai perempuan yang juga bertindak sebagai wali nikah beserta seluruh keluarga besarnya. Yang saya hormati Bapak Mansur juga ya, sama namanya calon besan ini, Pak Mansur juga ya. Ini ayah kandung dari calon mempelai laki-laki beserta seluruh keluarga besar dan rombongannya. Sudah disepakati masing-masing saksi dari calon mempelai laki-laki Bapak Randam bersama yang paling berbahagia pada kesempatan karena kita dipertemukan di tempat ini guna mengikuti prosesi
akad nikah dan ijab kabul kedua ananda kita. Demikian pula salawat dan taslim, mari kita sama-sama mempersembahkan, mengirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di sini atas nama negara. Nama negara hadir untuk memastikan legalitas hukumnya pernikahan kedua ananda kita. Sebentar. Baik menurut hukum negara. Jadi ada dua hukum yang terkait dengan pernikahan dalam agama kita. Ijab kabul berdasarkan agama atau fikih munakah. Nah, namun kami akan menjelaskan di awal ya. Pertama adanya calon mempelai perempuan laki-laki, rukun yang kedua adanya calon mempelai perempuan, rukun yang ketiga adanya wali nikah mempelai perempuan, Bapak Mansur ya sebagai wali nikah. Dan sebenarnya yang paling berhak dan paling berwenang bahkan paling tinggi nilai pahalanya ketika seorang wali menikahkan langsung seorang mempelai perempuan atau kedua mempelai. Namun sebentar Bapak wali perempuan akan menyerahkan perwalian kepada Bapak Imam Papua Jawa. Sebentar ya ada prosesi penyerahan perwalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wali nikah dari Hasrianti mengkuasakan kepada Imam Papua Jawa untuk menikahkan anak saya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, saya akan melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تلاوة إنه هو الغفور الرحيم. Ananda Ilham, Muhammad Ilham, ikuti apa yang saya sampaikan. Ikuti ya. Sebentar kalau saya kode begini. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah nabi dan rasul Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Astaghfirullah. Al-azim wa atubu ilaih. Ya, siap. Bismillah. Wahai Ananda Muhammad Ilham, saya nikahkan Hasrianti binti Nurdin dengan saudara Muhammad Ilham bin Mansur yang walinya mengkuasakan kepada saya dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terima nikahnya Hasrianti binti Nurdin dengan mahar cincin emas dibayar tunai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam kembali. Wahai Ananda Muhammad Ilham bin Mansur, saya nikahkan Hasrianti binti Nurdin dengan Ananda Muhammad Ilham bin Mansur yang walinya mengkuasakan kepada saya dengan mahar cincin emas
dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima nikahnya Hasrianti binti Nurdin dengan mahar cincin emas dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pernikahan kita menyatakan sah. Amin. Mari kita berdoa. Barakallahu ilaika wa baraka alaika wa Amin. Amin. berdoa kita berdoa jangan ribut. Allahumma ya Allah, Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Adam wa Hawa. Amin. Wa alif baina qulubihima kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah. Amin. Wa alif baina qulubihima kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Amin. Wa alif baina qulubihima kama alafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra. Amin. Allahumma ij'al hadha al-'aqda 'aqdan mubarakan masuma waj'al bainahuma al-mawaddata wa rahmah. Amin. Allahumma arzuq lahuma arzakan wasi'atan halalan thayyiban. Amin. Warzuq lahuma auladan salihin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Amin. waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa Amin. hab lana min ladunka rahmah Amin. innaka antal wahhab. Amin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an mubarakan Amin. wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يغفر يا رب العالمين. آمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat kepada anda berdua. Kalian sekarang ya, sah sebagai sepasang suami dan istri. Dan kami katakan istiqlal itu yang menerima adalah kedua orang. Apa ya jadi? Ini sekarang satu warna apa hijau. Dulu kamu tanya dua apa ya? Ini hijau bukan seorang hijau ini, bukan seorang warna ini. Hijau terapian. Biasanya kalau hijau dalam di sini sana itu. Kalau hijau dalamnya dalam suhu. Doanya itu perempuan pada kalian supaya kalian sungguh melahirkan keturunan yang soleh dan saleh. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku, jari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku, jari
kila imama 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 bidadari surgaku. Suruh jaki yang tujuh bawah kami upang tadi guna ni kawai bila eroji jangan retiti songo sesa jaki sesa jaki